Svirač na fruli. U gradić Hamelin bijahu se sjatili svi miševi iz okoline. Gospodarili su svim namirnicama u gradu. Gospodarica tog gradića bila je poznata škrtica, koja nije htjela trošiti novac na istjerivanje miševa. Samo je kukala i zapomagala. Jao meni, odnesoše i moju hranu. Naposljetku je ipak odlučila pozvati mladića za kojeg je čula da zna rastjerati miševe uz pomoć svoje čarobne frule. Rekla je mladiću: obećavam ti kao kraljica Hamelina da ćeš dobiti vreću zlatnika ako me oslobodiš ovih drskih napasnika. Mladić je prihvatio ponudu i zasvirao na svojoj fruli. Opčinjeni zvukom frule, miševi su krenuli za sviračem, a on ih je vodio prema rijeci u kojoj se svi miševi podavili. Oslobodivši grad i posljednjeg miša, svirač se obrati kraljici zbog obećane nagrade, a ona škrtica nije htjela da ispuni svoje obećanje. Svašta. Pa ja sam kraljica, ja nikome ništa ne dugujem. Kraljice, ova nepravda neće tek tako proći, odgovori mladić ljut. Rekavši to, uze frulu i zasvira. Zvuk frule privuče svu djecu iz naselja. Svirajući neprekidno, mladić povede djecu na planinu i tamo ih zatvori u pećinu za koju je samo on znao. Bila je to njegova osveta škrtoj kraljici. Poslije nekog vremena gradić Hamelin postane tužan i sumoran gradić. Čak je i cvijeće bilo tužno i bez boje, kao da je uvelo. Roditelji su molili kraljicu da plati sviraču. Kraljica je morala ispuniti svoje obećanje, pa je svirač oslobodio djecu, tako da su se smijeh i radost vratili u Hamelin. Od tog dana kraljica više nije bila škrta i redovno je plaćala sve svoje dugove.